Rokok tadi rokok ada kena bingung dengan cara tadi. Sayang, ini dimana? Dulu. Oh kakek lo, tidak yang. Gitu biar. Iya kak, Apaan kacang? tak tahu dah kemarin. Rawat Umur apa? tanding lo, tidak remer lo. Apa rawat? Lockdown nama sih Cuma lama. neman rasa rokok. Waduh, padahal udah lockdown lo kuwo mangka andi rokok. Pak ledin kaki ledin nengko marah pak pesen nengko rokok nengko. Bun kaki bu nengko paleman kaki mangko. Ko paleman kaki mangko. Ko paleman kaki mangko. Tang emak manusia. Yang ucap jin siapa? Lo, ulang boleh. Boleh. Pak le rokok nengko. Man kaki man nengko. Pak le pesen nengko. Bun kaki bu nengko. Man kaki mangko. Apa maksudnya? Bener kan? Bener. Aduh, kentang emak badan bakso. Kentang emak badan bakso ya. Boleh. Kita selangin ding kakek. Pak lu pesen nengko. Pak la rokok nengko. Kan? Adingnya ke nengko. Pak lumpun kakek bungko, man kakek mangko. Aduh jan sara reken kuanan buko ben mangko ya.